بسم الله الرحمن الرحيم العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي الأبصار والاعتبار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Importante si madamian yene istorya TV atau kahalan pasal yene nang TV tujuh Allah subhanahu wa ta'ala duk karena keikhlas hinang duk ikhlas tenen bisa ini hinang bagana ikhlas na ako na kabistarahin ka niya alay dane ubus pasupat kita ni si bistarati ni si malabiyang ka ubus kamanan nen hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum rawahu Muslim. Yemen tibisrat di sebenarnya. Katinain Allah Subhanahu wa taala gimayam si bantu. Gimayam si niyan hijud kahibal. Gimayam si niyan naranggo manusia. Melingkan niyan pinayamanin yene diren pengitan manusia bang sehingga geget na maghilangin. Kasi waktu maghilang bang sehingga diren pengitan Allah Subhanahu wa taala. Nakuha natin bisarati bisa malamian kinen bisan pisahingga hap bentuk manusia hap semek na hap penipet na hap ranggon atau ini samian kali pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala semua pinayamanin hinang duk katinin ka-ikhlas lidalang pengitan na pang sahingga pengilang na ngayon do kita na sila upama namba si pasal paghinang tujuh Allah subhanahu wa ta'ala paghihinang inuisat itu pag-ibadah yasuno na mujaj atau Abi Obama tabisara amban hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tabisara wa Rasul sallallahu alaihi wasallam idakan kita bene si waktu manusia ay maghinang bangsa ing gete yan yene paghinang nilay duk bang ini terumpasan siyahin si waktu ye etinen maghinang karena ikhlas tu Allah subhanahu wa ta'ala nasinin nged wagi TV yan sali duk hinang hap duk etinen yan hinangin duk dumen hinang la adumen hinang hap sabiya nagna pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeddo kita pinagin tagna itinan ninang yere sambahayang inin paman kita hindi Allah subhanahu wa ta'ala mangsina manusia kaya itinan yan in penhutan kaya wat amalin sambahayang pag-iim mabuhatin sa ingge mihan nag-ikhlas manusiain bang sa ingge kundi ulit bang irit at manusiain si waktu ng bahaya ito kasuno ko na si mayene ini pungkir ini empat lay. Sumagawa mula-mula sa bayang ito nga doon kita namujat kaupama na naman kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta itinan pinahawe aduk tahati wa itibi angan-angan doon itibi waktu iti hinang muna yan ibadat tidak ibadat sambayang. فإن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا و20 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه
Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alayh. Ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdith fihi. Tafaqun alayh. Ini dan buang bandetinan, inakahan kita wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat kekah ni amban kita bi, kekah amban kita bi, mula-mula aku nanti mungkin orang ku samia, na menghinang haja kita juga kita Tuhan tadi. Tanda dia tanda pagkahakan tuju Allah Subhanahu wa taala. Iya, tanda pagkatala. Sulugo ka kita Tuhan ti bang ine hirangkan bi bang ine bentel bisara yang tedo ten beres bagi. Bagaimana ko opisinahin kita bi kamagulan dia sualo tin samia. Atau ako hinang lahigi nang kan netap binuha burega dia ada dalihan di samia. Atau ako meri agumanin sa amin magintiriga saya. Na ini nambahayang kita bi. Karena Allah Subhanahu wa taala samia karena kata leo pag kahagan sumiga kita hati bang ine tedo ten bi. Muasa din kita hati bang ine tedo ten bi. Hati nan kaya mo na hinang tabi ni pagkaan niya. Sinawa, ero yan sikitain bi, magkahagan kita bi kahinang na pag-isab kitalaw tabi, do magkapagkahagan tabi sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa isa, duk sikiruanan, anda yung sabi tayo na tabi, magkemon, yan ang hinang tabi, amal ibaratinin, ganyan teres sa mga kusidun na, duman sa kusidun na, sukuha magkita do tabi, magsalaw akira. Ero isang tamat sikitain bi. Narasinin, inagahan kita bi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula-mula ako maghinaw nagpatsa. Kung magsambahayan ko pa ba? Kung nagpuasa ko pa ba? Kung nagzikir, ina na is dahil hinanggap ibadat, nag-ibadat pagbisarhanin, tuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kaya kituhan ko. Maghinaw nagpatsa. Niya, eliante eliante ya kanin, yanain, betukla ko. Betukla ko. Kaya, bang ningko, tikita ko si Malik, ningko ako isa. Bang nangga semua dia nangga kesam. So kita hampa bang ini, ini asyik. Kita hampa bang ini hal hiwalin sahaja. Nah ini nagahan kita juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula pas magsambahyang. Pasal magsambahyang. Do niyan tahan dewa itibi bang ini atawan hinang tadi. Inna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatul rajul dan buah sembahayang itinin lela itu buah manu dan buah ipon dan bahayang ubus sembahayang nilai pajamaah atau sepagjamahan ti jamaatin sembahayang dan buah amban kita manusia lela si itinin pajamaah kita atau sembahayang magjamaah bentar besar hasil tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa siyadar hape amban atawa mian pinagtamba-tamba manamba si iye yena sembahayang na si jamaah antag si masjid amban pinagtamba-tamba si iye wallahu subhanahu wa ta'ala yeben talbisara kahapan nen yene amban kapag sembahayang ne bang iya magsembahayang bang iya nunay sembahayang yene buwa nilali si pagjamaah si masjid Terus pinagtamba-tamba wa Allah subhanahu wa ta'ala si iye, ye kahapan panampahayang na sa magjamahan amban panampahayang ni dirihanan ni si luma ni. Wa pisukihi, nuk amban panampahayang ni dirihanan ni si tebu ni. Ano sila mitan si Oba niya, ang kureka. Atau niya magtinda. No sila masilin tapit, dua hati misi si Oba, lagi magtelo kaya magkiri na inalay magbalang magmulang agad na bekat at kilong net na iya gaben hatinan ina gaben tiram bertindanen gaben ina samian ila pinaw kapag luhol si masjid luhol tu tinda ko samian ka batal sa mga basta ng bayang dahil sa mga bang pinan ng bayang pagtek ko kulin ng bayang na okay ne Sumawa pagtek ka sampay tumasa ka makasambayan pili sa waktu magrib sa. Busy. Ka customer na bang nambayang iya 5 minit, hala na customer rin. Hala na liwasin, hala na kaya. Karag, hindi tipisin na ng buwan. Nanga na yun bimbang iya, sampay ka makasambayan. Da waktu, magka sa kasambayangan Pagbisahin bang pisip nagjama si Masidlay. Mismo lain na lumaan na ng tinta, hindi ka makasambahayan. Isang bisin. Nahi ka Halikum salam. Kaya man dyan, basta ng bahayang
Sebab Israel tu, dembuat manusia. Kita, nang bahayang kita pisi magjamahan si masjid, hape amban panambahayang te pinagtamba manamba wa Allah subhanahu wa ta'ala si kita manambahayang lay amban nambahayang kita ay diliharan te sinuma te atau si tebuan te atau si bisnis ay pagtebuan lay. Ayan. Umos di tambahin. Bangko nang bahayang la si lumano atau bangko nang bahayang la si tebuan no si luma si tebuan la si pagbisado lay kakausap si lain ni misirin pagbalangan nila lain kaya mo na nabahayang nipi okay nabahayang kayo so alay ka diliharan no us niya lain samahin magsamaan na siya lain us gawa ka usa us magsamaalay tinambahan wa Allah subhanahu wa ta'ala tinambahan wa Allah subhanahu wa ta'ala yan ay kahapan yan bid'an wa 20 daraja yan ay pinne kabe atawa ang bandumpo dewaan ng peryata dewaan ng darajat dewaan ng darajat na sambahayang nin minted daya makasambayang pegjamaa paintene pwede siya kaula-ula mindumpo makasambahayang yan si minted makasambayang sa pagjamalay pwede bang sambahayang nin doon ng dendangan niya si lumaan niya atau si tabuhan niya atau tagning kapasama so nang bayang iya sambahayang ng buwa do ng buwa do bisan pi ano pinte dem buat taras tu atau dem buat mian grade do sa mian sumagua bago nang bahayang magjama peti pun pi peka si masjid kaya sang bahayang orang buat ni dem buat tulay hininang wallahu subhanahu wa ta'ala ang banduan po diawaan den darajat ubus ida darajat tu bitan o isrina darajat mian darajat sa Allah subhanahu wa ta'ala tafsiran tin sudah mereka ulama sabihan darajatin amban dan buat darajat pisran buat darajat jahannan atau biar luhanan ma baina as-sama'i wa edwidin insya Allah subhanahu wa ta'ala ellet bulak duk langit ini na duan buat darajat times 20 yan sabi ni nang minted de ka makasambahayang bang karena ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala bang karena ikhlas si Allah subhanahu wa ta'ala umus وذلك أن أحدهم رتب ini bang magkasambayang ni bang magkasambayang na manusia ingay pa magkasambayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus si waktu na pinna iya idha tawadda si waktu na iya mag-ail yan ay song manambayang li ubus ni sa doon po rasul asal akpol makasambayang na iya so ini dahil ang masambayang so ito magsud si mag-ail dahil pinna sud si ene may izunub enule ka mag-ail dahil no bisarat na si waktu kita nambayang kita mandari nambayang samantara kita kayo mag-ail ubus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu pinna yan ay aalay dan buwalay sa waktu na yung mag-ail ubus pag-ail ng pahapap na kung pag-ail na pangandakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam itinan bakas pimeno kukuhante bisabihan sige tili ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal udua ha pag-ail na sabihan kompleto ubus thumma atal masjidah ubus iya mag-ail pinasi masjid yan may nunay yan ang sambahayang magjamaalay ubus la yanhazu illa salat tabihan na si masjid lay ruman mag-seminar duman mag-sainin mag-pangaji duman mag-inaruga sumewa magsud na la yanhazuhu atau la yanhazuhu la yuridu yanhazuhu ay yuridu duman pa yung napihan na magsud na si masjid lay kinabaan na inaruga na sumewa melingkan ng buwa adu minagsudan na magsambahayang lay magsambahayang yan na jamaalay ubus pamantabi si waktu iya us na mag-ay ubus mag-angan-angan na iya tudyo masjid ina magsudnan duman mag-inarog ina sumawa matambahayang lay tambahang fardu alay na magjamaalay lam yakhtu khutwatan ubus na iya mag-ay pinarasul sallallahu alaihi wasallam pamantabi bisara nabi hindi naman bisara dagus taatabi inim bisara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang na ping kuko ada sekitar ini
kita metuk lakon haja mula-mula dengan orangku dia kita uangku bang ini tedo pun agen-agen nabi ku jumu ada kulosak tepet pag-ilan sa parang bahayan sabi kau nak tedo aku sa ini nangkan ini pinatampal kita sige bisa dikit-dikit tegas dan bi duk kita bigay jumu duk kita bigay jumu magi sa epek doang tapi pahala ambar Allah subhanahu wa ta'ala bagan ang bahayang mismo haja si pag-ail tiya nakahan kita bi si pag-ail pega kita lumengan ka kasabayan si pag-ail kita bi mag-ail kita sa amin yan ubus mag-ail gape kayo magapag sambayan ubus sungap masir kayo gape kayo lamyaktu khutwatan gape kayo makitekang bisan nagtekang so mas ini niat nun asal ikhlas na itu ju masjid kayo puas mag-ail asal lumengan ka tu masjid layan hazuhu illa salah dengan pipihan nun ini magina sumagwa ng bahayang tu masjid lam yakhtu khutwatan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gape iya mekelengan gape usaha dan tekang bisa tekang betisnen illa rupi alahu biha daraja inangkat wallahu subhanahu wa ta'ala si iya dan buat darajat atau dan buat kahapan wallahu subhanahu wa ta'ala sabab ini niat ikhlas atau angan-angan pag-ubos siya mag-ail wa isang lumengan itong masjid nunay yene sambahayang magjamali sa masjid gape kayo tepeleng gape miyan usna kayo mag-ail gape makasambahayang sumeruha ini magkapag-angan-angan na hadya sa amin so nunay ng bahayang lesi masjid magjama gape tepelengan niya gape te usa na betisnen andang na ginatehon Allah subhanahu wa ta'ala nung andang niya etinan kinagamahan wa Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa kahapan ng pagi darajat sabab yan ikhlas na lay so pelengan niya itong masjid ng bahayang nunay sa bahayang magjama lam yakhtu khutwatan illa rupi alahu biha darajat si kaisa niya ada darajat niya ada kahapan kinagamahan niya wa Allah subhanahu wa ta'ala si kedua sabab ini bagas pag-ayin na lay luksong yan yan papalingan na si masjid layaw sa pag-ayin na lay wahutta anhu biha khati'a duk pinapasan na inaanan na amban ene manusia bagas mag-ayin siyong mapalingan to masjid lay inaanan na amban wa Allah subhanahu wa ta'ala khati'a dan buwa ene bagas pagdusahan na ito Allah subhanahu wa ta'ala kaysa dati ka makitekan kuwa sa mag-ail inaran na tinagamahan na gawin rungan na kawa Allah subhanahu wa ta'ala dati ka paghinang dati ka ng bahay pa'y tahinang mo lang ang buwa-buwa rung mag-ailin kuwas ng mag-ail tinagamahan na kawa Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa darajat sa amin kahapan ng Allah subhanahu wa ta'ala si kaysa si kedua inaran isa po Allah subhanahu wa ta'ala si kao yan dan buwa kalatan mo hininang pinetenggi kahapanin inanan yan kalatanin ang bangkaw we Allah subhanahu wa ta'ala ine nagsutulay niya tulay maghinang ine dumen ine sumaguha maghinang hap ng bahayang tudyo masjid magsamahan hita dotan din wahutta anhu biha khatiya hatta yadkhul al masjida sampai etin lumengkan niya sampai pasikit di si masjid tinan niyan tedo si pelengan ni kami tagnamig niya te pelengan tudyo masjid sampai mabot si masjid dua tedo niya pamanong hites talilin si musabak ilmiya manusain ubus mag-ail kamen terata lumabi na ta masjid mag-ail ka muna ta lumabi meranuhin ubus yung pelengan na pito ubus ka mag-ail ka apekam te pelengan so asal nagsud balik pito reperiyaw ito si masjid ng bahayang jamaah sa amin gape ka makasambahayang gape mabot si masjid dua ni tedo pinaman Allah subhanahu wa ta'ala isa dambuwa kahapan darajat si kedua pinapasa ni sa dambuwa padusarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magka sedih na bang tunay ng masjid at sedih na bang makasambahayang ثم أتى المسجد حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد
Kana fi salati magarit salatuhu yatahabisu. Itinan pinela masjid. Tekay lumengan masjid. Ubus. Maksud na lay duman nakita ko sa mga anang bahayang dug magjamali. Paglayan na masjid ila hinang na magsambayang lay maksud na. Layan ang masjid na Pesuno, teebdo, pinangurong wallahu subhanahu wa ta'ala, pinugata wallahu subhanahu wa ta'ala siya, yene si manusia, yene, mali, dalam masjid, lay nadekar dalam masjid, may pelengan lay, baka sa mag-ili, pelengan ng masjid, lay sampai sampai dekar dalam masjid, sampai magsambayang ne, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, madama pi majlisi alladhi salla fihi. Dukimon malaikat. Wal malaikat. Kemalaikatan Allah Subhanahu wa taala. Malaikatin bang itinin bang sa bahasa Arab malaikat jama itin malaik ekka. Kaya bang dembua malak, dembua bang dembua jama bang dembua malaikat pin malak. Ngana si duwen pin malak, suwe malaika ekka. Malaikatin ekka dembua bu Allah Subhanahu wa taala. Nangitahuan yene malaikat Allah Subhanahu wa taala maku wal malaikatu maku dimana itu nasin mana nambahayang wal malaikatu yusalluna dimana itu nasin maksudin malaikat nambahayang sumewa maku malaikat nasinin maku tuju Allah subhanahu wa ta'ala sine dan buah amban manusia ibun Allah subhanahu wa ta'ala lain ningko dalam masjid si pengaran si penambahangan tadi hetiran tegelan lain dalam masjid manusia lay bagas may pelengan ang manluma na may bagas mag-ilmihan may pelengan miya to masjid lay dalam masjid ine tedonen kaysa dua bagas tabisrate ben kaya lu paglan dalam masjid malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yusalluna ala ahadikum ngendua tujuh sine yene manusia niya walhasil dan si ini manusiain hajat rasat dan ampan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Siwaktu nunay ibadat ini sembahyang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pamantiri na kemudian siya kabasa. Hanggang daa basta-basta tayo sembahyang mula-mula. Gata bisara simpin wan nasu yusalluna ala al-malaika gata bisara wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sumewa tabisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal malaikatu yusalluna ala nas ati ala ahadikum malaikatin yang mengenduahan sine yene me manusia manambayan lebih terbesar nah bang mabaya aku kau indama dinohan ng malaikat antan dan semua kita itu masih tambaya semua kita masih tambaya Malaysi luma na lay duk Malaysi sukle ila lai duahin sa siya ko ka. Nang siya ko ka. Dalam subject na gitu. Niya nang bahayang si luma duk nang bahayang si tindan dalam tabuan. Duk niya nang bahayang magjama si masjid. Yung ko ulit. Dua nang bahayang lay. Lamun les malaikat dengan duahan siya tawa. Enggak. We. Tapi sara dalam hadisin dumen tinuang malaikatin melisi lumayan untuk melisi. Tewanin sumagu antag pil masjid melisi dalam masjid. Melisi dalam masjid nabi. Nabang mamaya kita bidinuah ng malaikat. Dati bangga do kita bisakit. Bangga do kita bitinan ini. Mian lu pwede dibasahin sa amin neka mutara. Na lukate bi bungkus tan bi takay Allah akbarin sembungan TV pag-ubos balang magkahit itu semua di sana duk kedo TV da pergi TV makasambahan kedo TV ni sa wabi ni perbayar sa pelengan TV wal malaikatu yusalluna ala ahadikum atinan malaikatin nam ile ngendua si manusia malai dalam masjid le si tegalan dalam masjid manambayan ina bisara malaikatin ina doanin pende Allahumma arhamhu kaman tibi ito tibi insyaallah o pende Tuhanku
kalasahanun pinna iya. Dua malaikatin si manusia yan malay dalam masjid manambahayangin atau mengacung manambahayang Jumat le dinukata kala wa tibiswayo malaikat Allah subhanahu wa ta'ala hin maputudju Allah subhanahu wa ta'ala pinekuhanan kita. Allahumma arham wa Tuhanku kalasahanun iya. Dua sini dua malaikatin si manusia meturang masjid manambahayangin sa amin. Allahumma gfir lahu, oh Tuhan ku ampununi, kaisa rahmat dok ampun. Ampunun, dusehin, adusehin, oh Tuhan ku, pada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikatin, ya Allah, kalasahanun iya, dok ampunun iya, yene manusia melaiden masih menambahkan. Allahumma tubalik. Urus, Samian nehat si tegelan nelai dalam masjid gape usah puas tamban bakas mana bayangin so gape usah iya nang bahaya pengen duainin kamu nang bahaya nak kamu tekkan iya dalam masjid manusia amian sampai nang bayang sampai gape usah lele masjid gak sigi pengen dua sini malaikatin mian tuju Allah subhanahu wa ta'ala si ini manusia ini berbayang sumian bekat dua malaikatin si bisa nila dalam masjid. Banggay pepenia si iya dua parkala ini sigi-sigi pe iya di dua malaikat bang tabale dalam masjid dia. Malam yugdi fi si kedua malam yahduth fi. Banggay petek si iya tu dalam masjid dia ni manusia ini lai pe iya masjid ini sabi ko sa bahayakin suwe lupa dalam masjid dia. Gape mau gape petek kasi do para kala ini dalam masjid sigi-sigi pe dua malaikat juye. Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaih. Pen malaikat si Allah subhanahu wa ta'ala doa untuk Allah subhanahu wa ta'ala si ini amal syali. Malam diudhi fi si kegelan manusia alaida dalam masjid si tegelan ga iya mekebinsana si pagkisina manusia pagkisina may marmayang malam yudi ga iya binsana wa malam yadus duk si tegelan ga batal lene ayil nele banggay pa iya petek kasi iya dua parkalainin tu dalam masjid iya masih gay dekat dua malaikatin tuju iya pagkasabla dalam masjid iya duk sambahayang hinang nan si Allah subhanahu wa ta'ala sayang bisa malaikat siya. So bang tek kare, yene dua parkalainin bisa iele dalam masjid na inambanan na iyo malaikatin, ga na binuwa ng malaikatin yene manusia niya. Pero malam yu'thi fi, si waktu iya makabinsana, si waktu iya makabinsana le dalam masjid, dok malam yahduth fi dok si waktu pega batal ilmu. Malam yu'thi fi. Bang ihadus lai hati sumegwa si waktu benne yega mekebinsana lai dalam masjid mekebinsana ini manusia waya minsana waya binsana si mebinsanain bula iya dalam masjid magibadat hati nan bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin tahala dua malaikatin tujuh dekat bang ne pente mekebinsana le dalam masjid le bang ne mekebinsana wa malam yahdus duk bang ne malam yahdus duk bang ne pente batal il le dalam masjid le itu bekat ne batal ne il ini pente makabatal kita wante beru bang batal ne il manusia bekat ne dua malaikatin si dalam masjid. Sumegwa ng buhat pinne malam yu'thi fi. Si waktu pinne ga mekebinsana lai dalam masjid masih pe sigi-sigi dua malaikat yang tujuh. Pihumiko sinakam mekitema pegiru ini akan dua itu pinne manusia mekebinsana lai dalam masjid. Itu mangke yan bentel bisara gane dinuahan wal malaikat kaya si waktu na may kebinsana alay dalam masjid buya dalam masjid naman pinot masiyat magbinsana sumegwa magibana buya kebinsana nan sinan balik pende si waktu nga magbinsana ito na bang na may kebinsana ka dua malaikat tujuh yan ito bisara puwas na
Sen ko na ipente kira bunsi atau saya gini semua gua bang tidak mereka bisa na ya. Nah dua malaikat tujuh ya. Pium ko ina malik bin sana saya ngi bisa ratu. Wa malam ya harus tuk bang ne pin ne batal. Bang batal ini klaro. Ne batal ini. Tinen yan ini. Yan kita hati beru tinen tapi ame bitte mag-antut atau ame depetuli led tuliter atau mag-antan aura. Ini kita hati beru bagat ini. So meke bin sana ini. Saya ngi bustan ke bin sana ini. Tu dalam masjid ubus yang sababan dekat nama dua malaikatin si kau si waktu lu ke dalam masjid. Yung kumawin, di dalam siya. Ngelimutan saya Ngilimut. Ngelimut tahu. Ngilimut. Lepas ini, tatangan dan Quran pe, tatangan dan tasbih pe, ubus nanat sibing na samian kita, na ano kaya saya ako pinagkatuan si Fox na yan. Samian. Baik sih, nasuka pinagalit si Fox. Atau si movie yan, sarang tipuripot atau melikim na nilo ka kurungan na sabi yan. Hindi ko atalimutan. Magsi. Ito pa lang ihapad dana. Dalam masih na siya yan. May pin masalat din ka sabi yan. Okay. Malam yung ipi, helian TV, kemon may binisaramin ayan gusto. Duman na din ang mapati. Duman ka mapati, duman ka ununtok. Tahu ame ko penin sisoi ko penin samia dia tidak bis mangan-angan mo samia lai. Dumai ka pen Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum sunwa pinayaman le den pengetambre bangsa ini. Nah kita le pengete. Ubus sampai nisara ne kau samia. Dumai mangkin kau beten meke Ate bisara wa pinte minsara meke minsara lai dekat mangkin dekat malaikat isu ko nuntuk atau kau so atau nampak lai dalam masjid lai samen kai kuat bisara mian kuat bisara si maliknya si pok suai kemon nekambian kemon eli antevi si waktu pite dalam masjid aina ada berau kita harus kita tapi kesam iya sendiri pinte amban ini Allah subhanahu hinang tibi pana hinang tibi lai malaikatin ngendua sikit bisa mentara begitu gay penia dua perkaraannya itu yang gay begitu mereka bisa sewete seperti kasite gay mereka libut ko bisa kemon mereka bisa mereka pakai sama naro dok demikian bang gay pebatal il dan sewaktu dalam masjid nah so bang penia ada dua perkaraannya penia ni gay so keru oleh bersumpah so dan buah amban mian lain na backup na malaikatin ng ruwat kita itu nga ni kau kedalasan itu nga ni kau ini wa malaikatin yatin tuju Allah subhanahu wa taala bina inanuhun ni kau urus yani an kipungterihan tabisara wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhasil nansi ini dalem malesat riyo na bayangin. Bisan nga na sweldo tebi, bisan nga niya sweldo tebi, masih tebi, tilagamahan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sa kege tebi, urungan na netumbas pag-asalu na tebi, elaw sagim ene megwatenggele, ne bisan lukawakole, pedi sa men, nenggipay sa pag-agamano. Bisan na sa ilin na tiya si pelengan mo, si pag-ail mo sa amin, ang pihat siya ka, kasampayan, ini kawala, ini ko dan masilay tiyak ini. Pangangat ni Allah subhanahu wa ta'ala si kau sumagawa, esebesep tebi duk peniati bitat ilmu tebi, bang samantara penyawahin duk paranin megdembuha gaital sa tebi yan. Tidak manggepe ke umate. Manggepe ke umate gaital sa tebi, katan ko maginang, gana dapat. Gani apakah setegede tebi. Lu ne bisan pe antag lahat. Tu na si lahatin ne tiya na tu Islamin sa men lahat ini. Duk tiya na tu lehan sa men so kana tegede tebi lu sambahayangin sinuluhan wa da man bayangin. Kasi kani yero sinuluhan bentu. Begini. Mag-imam duk magbiralin. Suwero man yan pasal panambayang le. Siya trabaho yan. Trabaho mag-imam le trabaho yan bilali sa niya. So ang Pinay sa mga bata Pinay iyo so doon pagyan ng bahay ko limi waktu na makastegay pero kasi pag-iintandaan yan doon magsoldohin man siya so nagawa Tuhan tayo para mo. Samantara pagay kiti matay kiti sa ini kiti. So kiti maghinap
naghilang sa amin. Haman tabi, si pasal mag-ibadah, tag-ibis natin nag-ibadah itong ikhlas. Niya, tabarik na itabligin, niya alubang niya bagas magbayan ko sa nambayang pajar. Tayo nasilag kami nagperwasi. Hindi, magtashkil, ikituhan ko manggil, salid bisara Arab, sumagwa bagi, mainin, may bisa Pakistan, bisara, ang balin sa inyo. Nashkil kayo, yun ang nashkil, tasgil. Bisara, so bagi Pakistani na ko, bisa natin kita ito, ano sabi yan? Bangus magbayan, kinain, bangkyo, beluwas, niya. Folks, tenugata kaulay dilim suga, mangga, bangkipak nurende. Nasita ikaw kayo peluwas. Duga siya, masih yoga ko, ano na siya? Napagay ikaw peluwas, ikaw may peluwas. Pensi folks, niyat. May kasi niyat. Na, pinda tabligin, pinda matabligin kayo manjari baga suway cash. Ito ng cash, at huwag ito hanuga gusto mo magtablig. Pagbigdaan cash, indok niyat, yung sa umanal pag-iya doon. Sa cash, sa salpal, pag-umusad dyan, mag-cash kila piyo na ikaw nung paybagong piyo. Paybag niyat, napinin niyat, hadjapin, gaganagat tawpik, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya. Aman tabi, tingnan tayo lola may tabligin, taon na siya sa amin, dati tabi, itinan, maglola sa iyan. Bangnya dapat na sa liyo kati magkasang upama sa karupan ito na may kero kiti. Sinaguha, pesa ni pintete, hinang lola, uwi tabi, hinang ibadat, tiya, inunin, tiya bisara Allah subhanahu wa ta'ala itin amban hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung prinsipal, Spain. Nagniat, nagkuhadya, sumikuha. Aspek, isang kalimanan, mag-iay na lang, magbayan. Etinan, 70 beraraling, etinan bangko, peluas, magdakwa sa amin, tawanan, may kinakaman siya, may bayo sa amin, game history sa amin, may khurafat yan, dalil, baburansang na sa amin. Ito nga, ito ibig sa amin, then Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Haris, Abil Abbas, yene hadis qudsi. Hadis qudsi, bin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah kataba al-hasanat wa sayyi'at. Allah subhanahu wa ta'ala asal anang sinulat to nilis iye, yene kemon kahapanin do kemon kalatanin amban iye, amman sinamar Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma bayyana dhalik, terus pilih tampal Allah subhanahu wa ta'ala sikit. Nang siini, bang niya magtashkil atau magtashkil pinain atau mag-awe, pinme kepungda ito glibin. Terus niya ada pinain sina kam mepelwasin, na terus betengkitangan nagu atau sipok sa amin atau ainda ba? Tanga-tanga pinay dia. Niya pinay niya sa amin. Sumagua enwanuna lay asal bentel bisara kwa ni adulai delen pengetian kaya ikhlas menamalan. Sumagua pagkepek bisara to ibarat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibarat magtabligin ibarat atau mag-ibarat. Terus pindah kalimanan pindah oke. Amir sab hinda amir sabi. Niat pindah peluas ko pindah balas niat. Ini kan lain. Lagi si Pok sunun mayaman sal dirasan si musim beli si balasin doon ano tapi balas pala niya inune di pa masaya na den pagkatapos so ay mesen dua na asal pero anda naman lagi na rutine di ba magpasa magtablik ka ulit ko ani alay ko bentar bisa niya bala second ka sabi yan so nga gabi ka so niya tatapin niya maghinang ha bentar bisa sa iyo dok niya maghinang ha. Bagaimana naman niat mapatay, naman niat magsira, naman niat nangkor man. Siya niat magtabling atau magdawa sa amin, upam. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, sisine-sine mantan paman hamma bihasanatin, palam ya'malha, katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamil.
Sine-sine manusia. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, sine-sine manusia. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, mag-angan-angan. Mag-angan-angan niya hinang pinde, hinang hap. Sunago agad hinang ne. Yan ko magtablik ni pinde magniat kurot mo karo yan uhot. Pero magsayin, inuusin namin. Ito sila nagdawa ko ito. Si sine-sine, ina-ina na sinin hinang. Inangan-angan wa ite bisuiga te hinang sumegua mabaya pente kita maghinanghap. Asal geget yan, hinang hinanghap sa amin. Urus buga te hinang tebi palam ya'malha sabab yene niyatle hinang mahable mekipegniat kau haja maghinanghap sumegua ga te hinang no. Pero Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah tabaraka wa ta'ala innahu hasana kamila sinulat tu Allah subhanahu wa ta'ala si kau yan sababan kapag angan-angan no maghinang mahaplay buwisan ka tainang no sinulat tu Allah subhanahu wa ta'ala kahapan kompleto pwede kau magkipaghinang sa mata-mata inatan hinang lagi sa ngatirang sana sinulat wallahu subhanahu wa ta'ala itinan la isiye we ka utahinang no maghinang kau hinang sa amin. Duman si tablik upamanan nag-umrah tama nagkipag-angan-angan kita nag-umrah ini ilaw sa amin asal gagat niya ikhlas tutubak ka mag-umrah sumimua besuang niya problema sedikit-dikit so asal amnang nita asal basag niya to nag-umrah kayo nag-umrahin mo yung hinanghapi yan hindi kayo magsaya hinanghap gak hinang nag-umrah sumimua pag-ibatas na kayo kapag angan-angan bagas-bagas na pagkipag-niyat sinulat ni Allah subhanahu wa ta'ala si kao etinan kahapan no atau ko umrah si waktu bisan kau ka tunay no ina-ina na yan pwede po sa manipos ina-ina na hinanghap pagniatan mo sabihan sinulat ni Allah subhanahu wa ta'ala si kao bangbakas na kau kapagniat asal geget buka at hinang no sinulat ni Allah subhanahu wa ta'ala si kao pwede ko kapaghirang kasama si hirang taon na sumulit. Bisan nga sa mata-mata hinang ko sabi. Umos, wa in hamma aks, did etil opposite na, dan buhay isap, manusia mag-angan-angan. Mag-angan-angan, dan buhay isang maganganangan wa in hamma biha paamila biha. Manusia lay kapag angan-angan niya mag-inanghap sa amin. Umos, ina-ina na yan bustan ni inanghapan ta minasud na liya. Umos, asal sarta tinaupikan. Tinabangan tayo Allah subhanahu wa ta'ala. Tahinang na tayo sa ganta hinang minasud na liya. Asal tahinang na kaya kaya lumihan ka, tahinang na may kipigniya tadya yan, may kapanganangan at siya. So, inin na sinin, may kapag-angan-angan niya, may kapag-niya tiya kahinang saman kapan, sarta asal tahinang nitiit, sinulat, wallahu subhanahu wa ta'ala, dembuwa hinang na mahaplay, asara hasanatin, amban 10 kahapan ila 700 dhi'pin, ila dating kathira, sampai 700, hetinin maglapis-lapis, sampai biik kapatilay. Dembuwa doon kahapan tahinang mo, bangko makipaghinang karena ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil, sambahayangin. Mga sambahayang. Magpusahin. Hinangapin, nagkasayin. Maghajin, magmura sa amin, hangap sayin. Tinumbasan. Bang tahinang mo hinanghapin, dembuwa tahinang mo kaya tinan. Tahinang mo hinanghapin, dembuwa sa amin, tinumbasan wa Allah subhanahu wa ta'ala. 10 hasanat, min 10 kahapan. Ila 700 dhi'pin sampai 700 etin doble-doble sa amin ila ababing kathira sampai dan buah-buah sa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini bangkuing gihad tamanan ini pengurung na kahapan siya sila manusia maghinang dan buah kahapan asal tahinang na aktual sa amin tahinang na aktual sa amin walhasil katahapan katahapan
Manusiain bang maghilanghap kahapan din amban Allah subhanahu wa ta'ala. Taawot iya atau kahapan din ila ipangagan iya wa Allah subhanahu wa ta'ala sila kiamat taawot iya matay bang si waktu si ibn sarahin ikhlas iya dan bus-bus maghilanghap dan buah-buah tu Allah subhanahu wa ta'ala. Umus wa in hamma bi sayyi'atin ini opposite din. Ito yan, lawan dan buhay sa manusia. Wa in hamma bi sayyi'atin sinambuha manusia uskang ko yung urungan ng Israel bang saig. Kansin. Niya dan buha manusia daw mag-angan-angan niya maghinanglaan. Hinatong hinang maksiat. Then nagnihat kung may hinang maksiat. Sa ibig sarang angan-angan sa amin. Kamian, ini rin. Amat itu paangan-angan ko kaambang sine. Inangarangan na po aman kita lugutan ko sa atin. Wain hamma fi sayyiatin palam yamal. Sumagawa mag-angan-angan niya sa amin pinabirang mga siya. Humus besuang withdraw iya. Paano sa ibitan? Alam. Mga siya tipilin. Ito nagkatahinang na niya. So asal niya, asal pool, asal asal sambatanuna, asal pool, asal hinangkupin na yan. Hinangkupin yan. Nuhus, besuang hadja, katahinang niya. Ito hindi alay. Ini sabi yan. Dali, pesenip, dalang pengatiyan yan. Kiman hapa tawa. Ini imigasi. Basta ka, importante ka, katahinang niya. Buwas anda na asal hinangkupin na ini hinangkupin yan. Hinang malat. Teges na yun, teges na yung hinang upama, hinang malat na. Wain hama, bisa iya tinetinen, na dambuha, may kitag niya, atawa, sana, pinabigyan hinangkupin yan. So, hinang lahat yan. Sumehuwa, ga, hinang niya. Pegi ga, hinang niya, pamantin si waktu manusiain may kepek angan-angan, magmaksiat tu Allah subhanahu wa ta'ala. Sumehuwa, ga, hinang niya maksiat li. So, asal niya andal, asang pool na tadanunit, niat na asal maghinang niya. Sumehuwa niya hadja, bisuha, asang at hinang, galumaos betul bisaran. Maksiat. Sababan pende pegegate hinang ne buangan-angan na le asal maksiat tu Allah subhanahu wa ta'ala sinulat kata Allah innahu hasana kamila sinulat tu Allah subhanahu wa ta'ala si yene mag-angan-angan meg maksiat niyan buga te hinang ne ine meketeg hinang iye den buak kahapan sababine pegesabga iye meketeg hinang mulatli. Sinulat. Dan buwa kahapan si iye. Tagyasabab ng buwa iye, magpag-angan-angan ng hinang maksiat ng buwa. Dati hinang ne, sinulat to Allah subhanahu wa ta'ala, saban pa nga hinang ne. Yan ay kalatan biyan. Kahapan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman tayo may kipunggan sa namaslang. Kaya kita hangaan. Pintiyin, tinan sa amin, nasulampo na yun, dusin na yun. Sila po at tiap-tiap tinawatan sa ilawusan na pinindama. Inisart na ramporin, pinapili sa pisok-pisok sa amin. Tinawatan sa. At ininuhan kay. So, dakyaw. Bang upama sa indakyaw, hatinan niyan nagbuharuin. Banggaro niya pili sa amin na saldana la usun, sabab pagkigaro yan luga, sababangga, galumaos paginangmihan, dana ikaw magbuharuin, sumagwa gara dusero, sumainit ng urong Allah subhanahu wa ta'ala kinagawin, yan na dambuha pagkahapan sa mapini. Ini tumahid si Allah subhanahu wa ta'ala gawin, gagaw kapag basyat, urungan na pinagkahapan ng pagkisa. Duwan-duwan pinalawap. Magsuma na. Yan ang tinamo sa malawap siya sa akin. Diba kasi ito, tayo nagkasuha ka mo. Betar naman sa iyo kita. Siya. Dapat waktu ini. Dari semua. Iya, inurungan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ene plano na yan. Andang na eh. Pito na Korean. Pininda ba? Pito na Kyotong. Pinindahin sa amin. Taon niya. Siya. Na. Yung ano sabi na.
iPhone plus 7 pikir mo di. Dahil gitu, sabi ina sabi biati, bukan tinang tabi. Allah Subhanahu Wa Taala samantara pega hati dan tinang tabi. Asal piti asal andang ni asal pul anu ni asal kumpim ni. Sa dahilan tauhid sa makataw ini kaya mo sa okay nga na ini. Na dahil. Tanong tabi Allah Subhanahu Wa Taala sabanin indurungan kita buwe ni. Di kita bilugi, sabi ko indurungan kita bilugi ni. Kahapan sa bangga hinang tabi, yan angan-angan maasya chong hinang tabi. Duman pinalawa. Wa in hamma biha fa'amila biha kataba Allah sayyi'atan wahida. Na pinindama bahawra purinin hape kunin ine be item enunen mungsi tinten pe yete kite ha. Yana ite be ana be apa yang enu ya. Ana luhan dumi ko karang-karang sabi enu sabi luha pagluhan jibin to ano sabi ente bisara tehina tehina ire so bisara ko ire haja ka kamne piteng yas ne ire haja pete masih tehina wa in hamma biha sisina penne manusia mag-angan-angan ngehinang manusia leib kalatan Paamilaha asal buus tinang ne te joyomar tinang ne ini samya tinang ne kita kume bagi sabi ko nang bersubul bagi nang inang tinang ne te tinang asal tinang yang enggak dapat paamilaha tinang ne bin Allah Subhanahu Wa Taala hadis kunci ne hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisra Allah Subhanahu Wa Taala katabaha Allah sinulat si iye meghinang le menghinang yene kalatan hinang kenabian iatan nabian sayyi'atan wahida dembuah du kalatan sunuat Allah Subhanahu Wa Taala si ini tegbidaan dengan sini tes magtaus bang magangan-angan kita bihinang ten bihinang hap duk hinang tebi piye pengurung Allah Subhanahu Wa Taala si hinang hap pumus duk bangkiti magkapagangan-angan tahinang laat waliyasubillah umus serta tahinang tabi bangti sa pengurung Allah Subhanahu Wa Taala yene si manusia ang dikihinang malaat yung ko dam sekambuk si mubi baginang ha magkaganangan ko dam sa ito baginang ha ko kita insyaallah so tahinang tabi nga na topic ubus piye pengurung Allah Subhanahu Wa Taala kita indam tak hinang tabi ng hapin, piyo ko ubin. Dembuha kahapan. Ubus, gata hinang. Magkapag-angan-angan kita, Joy, mahinang hap, ubus ta hinang tabi ng mapiyat. Piya kalatan kahapan tagaw tambi. Iko, dibo? Pituhatos kahapan sampay. Mag-angan-angan. Kirok suumbal indama. Telungan may sindikato hinat may kaya sindikato yung kaya tibisara bang ganun mapati atong alak pa sa'yo may kita may nang lahat ng lahat ngakal alhamdulillah ka tahinang kairok indamarong semua ini pia dosa tayo doon tambita maksud Telo kahaba. Pia. Telo kahaba. Wah telo kahaba. Mereka tidak kira kira marat deh. Amma sama dah kira tadi kahaba kumur orang tak begitu misalnya. Itu pasca ni nanti ni. Wayan okay. Wayan najib menjadi telo kahaba. Ano naging talo wala sa kaya. Senti po si Umba, senti po naman senti. Di ko muro wala. Raba mente pen iti bisahin ng buwan kahapan Saya gatahinang kay talungan. Na pente maganuin mag sindakatohin. Na telo kahapan sa talungan ng buwa sa ako ng buwa sa buwa sige tibikemo sa ato. Sini bigyan. Hegge. Bang tahinang mo magiging kiruan bukod tama. Peter doon. Nambuha adu kalatan. Saya nambuha adu kalatan. Nahil may kay bauta sa Islam. Claro bisrahin na sinin. Claro biyan na hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyan na hadis Qudsi yemen bisara Allah Subhanahu Wa Taala.
Mangkin sabi, amang ikhlas sa telepenyetanten, mangkin sa epeke doan tebi kapan pengasal aktul sama mata nepek yenangan tebi, peglugan tebi, nagan, dalam lesaten bi, bintel bisara. Ini, ya kan tu rembrian ibuhan. Kayak gini sabi. Mereka so pangkusi istirahat penno agan-agan game akanan game akanan magparty ndama sa amin kawan ka buga na ale kahapan kita kahapan sa istirahat diba pag istirahat ale kahapan ang istirahat ale kahapan lente do to ka Enjoy. niya kahapan lay to ka Ini kapan dunia? niya kahapan dun si kedua may pengajiinin tiang teka buhat sika atau buhat sika di betul kan buhat yung ko naman Ikiwala. sempu labi ni kita ni 10 tahun na pamanan gay may karon kesa may kulap Gratis. yung way buhat hindi magpagtuntut ilmu way buhat sika o Basag sa ikan. basag setuju Basag tasyon. batas sekian so okay kau kan tahu way buhat ngaji sila buhat ngaji dingko ubus kinum say begel lukman pampe luk pagsampahayang lunia daan sila Sama sebuah ucapan mengaji Kalau pakai kembar-kembar yang bersetan Sama nafsa kan Sebagai pasal sa sistem teologal asal kita tapi itu masih asal gitu ya saya pakai pasagante asal kita ya kenal kita sa lokal ada pemuliante sama sedikit tapi itu sine buhat mengaji ne buhat sine buhat ngaji luk bagbasa Quran buhat masekuran buhat basa Quran sine buhat basa Quran luk magsikir masekuran sine buhat magbasa Quran luk mag-Facebook sa niya buhat masekuran buhat masekuran buhat masekuran buhat basa Quran Facebook sa ini basag sitanin kumpol mo basag sikitan magin sa agit tinitin sumagua bang siya ko indama gay pebuhat may pengejiin amban magpuasa kayo magsabayan kayo luwa sa amin tiya kita benengkuhan ko ito di oras dukte nga to oras sa amin pagkalikali Desimana menteri. desimana ro malmentede asal gatet niya asal duman pen ano sumay kuan bilang asal bang pinain niya buhat mengejiin asal ger leus besar kung semua Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tagna pangandagan Allah Subhanahu wa taala surat nak ngaji Nabi Muhammad SAW ngaji no dahil luga doon na bayang sa amin sa Napos nakita dahil hangtanin maghapen niya nagsambahayang niya na magsambayang sa amin ubos na butanan ka magmasyat nagisab ka na foundation ka na kapitan tadi alam sa pangalan so may ngaji na kita berelo pakalay kita berelo sa amin nilaw kita bang pwede magsambayang magsambayang sa amin luk tibat magsambayang may kasi na sumigo ang kita ito darayan tabi sarati ni ya kan tu dan ria bang pico si harat dalam bata sampai aku agarin tabail lulug si makarat pagpaham ko ya niya na nangulat ako sa mga konti tati ano sa makarat sa kanin ko wala ang atong guru ko magharat ako na pinikin miskin manusia so tayo ko sa harat sige nagawa na ako lang mamam bisa pagpamati haji kharaj lang pag-gaji sa akin haji mag-istirahay naman ng pinis sa pakali sa amin na kalawan kahit kuhapan mo sa pinis sa iyo kasi sabagay bangga kita nikole bangga kita bisa sa amin ini waktu yang sa amin na sige tabi tagitar tutut ilmu entar administratif bang mabaya sa sinasina manusia mabaya dan buwa ang bisa ilmu sawa ni bang siyang kikain ilandung-landungan tinututan malaikat mengumengan ni gak niya level sedi aman sumay ko pelengan tutul iyo bisa na nito ang masasabi
manusia yang bertuntut ilmu pelengan luko dalam sesakatan dalam ilmu sahabat so pelengan yuk malaikatin nurul kau la tadau wajnatiha yatinan penebelat ko ni sekau sahabian pepik dan tungan kau samantara pelengan nya ilmu bertuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala di mana saja pinandan so dalam sipin pelengan atau apa sahabat yuk hati malaikatin na po sa pandian dia adike na bosku so inshallah pagi na naman si kitibetinin nanti ane oras tembiano na murah-murahan bangpain ibadat di ikhlas puji Allah Subhanahu wa taala duk asal sampai tebot be mati wa budrabbaka hatta ya'taka al-gindan kula kan tadi sampai kemete itu imin pinag Allah Subhanahu wa taala siktembe gagi tebe buhan de bay ini samian sudah kuwa basta hadja kitibin hut pangatakan ubus mengibadat puji Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.